Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba laphana wey'ngane zakwethu. Luthinta udaba-ke laphana wey'ngane zakwethu olungehli-ke kahle kwamanye ama-owner noma abanikazi bomsebenzi wamatekisi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lapho khona okuvele khona ugodole la esimazi kakhulu-ke la ey'nkundleni zokuxhumana ehlekisa nje kwey'ngane zakwethu ngomdlalo waserenki okanye umsebenzi waserenki esivezela wona-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kune-event-ke lo mfowethu ayihlelayo-ke laphana bafowethu, lapho khona baqhatha khona iy'moto-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uveze obukhulu-ke ubuhlungu-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana, eveza ukuthi umdlalo lo owasemsinga lapho khona beqhatha khona iy'moto, imali yokungena emagethini ama-owner ayithathe yonke, abasakwazi ukuthi-ke bakhiphe imiphumela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke bangenelele-ke abanye osomatekisi-ke basemaceleni bebona ukuthi kudlalwa ngalaba bafowethu-ke laphana wey'ngane zakwethu uma ngabe babaphuca le mali okumele bayinikeze o-driver-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mdlalo ubizwa ngokuthi-ke umdlalo wamanzi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uhlelwa uyena-ke ugodole bese kuba no-Ben 10-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mdlalo kade umuhle kakhulu wey'ngane zakwethu, njengoba-ke kuthiwa-ke uzoqhubeka-ke ube sempangeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma ngabe lo mdlalo usuwonakala ngalolu hlobo, kanti ubonakala unesasasa futhi-ke umuhle ngale ndlela eyisimanga. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Angeke